Ikhuble ye pi borok ki perlok ki wasnyau suk wow ap ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wacha kem uwi Pnar deilang wo Pulit ki wa emkti wo khayi ye idrox te kamon pertui kite ki wacha kem we kamon yo ki Pulit wo kem ye ki te ton ap ye gani ki khubor hadu wakut khanang wa yo tip iye wasakhyat te chwa wo sedang i chaki khubor ladam pu emude piu subscribe yo new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we em hai tu khanang wa yo pten cho cho piu yo yi khubor wa thame te ton sedang i chaki khubor kat kam ki khubor wa yo lum ki Pulit ka anti narcotic task force deilang wa ki Pulit ka lum shnong police station hadin wa yo youtube wa daw em ipen poi drugs na asam de yakre chitom ki wo tho ye ki ti ki nong khayi drugs na du ka tu ka met ar phau nyau hado nin kasngi Superintendent of Police ka East Giant Hills da pentip wada yo wo kem ye wadai we khayi drugs wada tip pertuikam uniso kiwa uwa ar phau khandis nem irta we to le uwasa wa chong hakachnong lamar siang na uniso kiwa da yo wo sis hadu khatnyau tali ki senduk sabon wa em ye drugs heroin wa khia kam wa ars pa gram wa ar tali ki mobile phone या ककरी वचोंग उनिसो की है पोर वकेम की ओ मेम उसीस की का नहीं भा कती ककरी तो ककरी कमाई वे नडु उ ड्राइवर हडु की वी वन की व एम हपो कती ककरी ले मेम उतिप की ई छफांग इते वकी ड्रग्स ओ hadin wada kem ya uniso ki Pulit da takit kia o we da chem ki le wada em uwi u Pulit u wada tip pertuikam u triple peer pasi u wanaka East Giant Hills Defense Evaluation Facility da emkti u wow yarap ya uniso ki hei wow le ye ite ikam percaan kam te o le da kem ya o kam te hajrong ini borok kalum shnong police station depan ngat ko ye kite ki arngut hapo ki kendon yo ka an te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi khuble chipon